Manipur the procedural rule SANGDOKPAGI WAFAM ngasi LOK-SABHA da KHANNARAGANI LOK-SABHA da pass tawraba matung NONGMA nini asida RAJYA da PUTHOKADOURI Manipur da hujik thamliba procedural rule asi makha tana tha taruk amaga sangtana thamnabagi ayaba lawnanaba bill ngasi LOK-SABHA da KHANNARAGANI hairi ngasi phongkiba LOK-SABHA gi revised list of business ki manga subala maida Union Home Minister Amit Shah na Manipur da procedural rule makha sangdokpaga mari leinana statutory regulation ama puthoknaba yaure sahi asigi February taraga humdoidagi thamlakiba Constitution के Article 356 के मखादा अतोपा था तरुक अमगा अमुक सांगदोकननबगी अयाबा लौननबा resolution अदु Union Home Minister Amit Shah na House थमगदोरी मांगना House resolution अदु थमबगा लोइना move तौगनी अमसुंग मखा ताना था तरुक procedure rule करिगिदमक सांगदोकदोरिबनो हाइबगी मतांगदा तेंतकना वारोल खरा थमलकपा याय थाजबा मफमदगी फंगु फावना हाइ तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट खरगा मरि लेनबा मिनिस्टर खरना मखोय मखोयगे रिपोर्टिंग थमनगदबा लेबना मणिपुर procedure rule सांगदोकपगी resolution असे ngasi numidang oina tarba yai resolution asida opposition ge maikaidagi MP tara gi mathakta saruk yarakani haibagi thajabalai opposition na fana yamna kana yenglaga yetlaga su house NDA gi MP sing masing ningthina leibana maram oiduna voting toba yaroi amasung namduna resolution asi LOK-SABHA da pass tawkhigani LOK-SABHA da pass tawraba tungda resolution asi amuk hanna RAJYA da phutholaga house asidagi su ayab logani hairi pawasina makha tanai hojik thamliba procedure rule ge tha taruki matam asi lakleba August tang taraga humdoi da loire atoba tha taruki matam sangdokpa haibasi house na ayaba hek piraba matung August tara humdoi dagi amuk farga kumda 2026 ki February taraga humdoi da matam amuk loigadori bani asumna tha taruk ki matam sangdokpa si chahi ahum fawa sathaba yai adubo Manipur gi oina de kumja 2027 gi March thada taraga humdoi suba Manipur Legislative Assembly gi mikal pangthokadabana popular government ama thamge haiba taragadi handak sangdokliba tha taruki matam asina Manipur da tam asigi aroiba tangka oiraba yai masida kariguma kuki amasung maitei gi marakta changthok changchen yanaba Imphal Dimapur lambi kuki singna thingjinduna thamliba si handokhanba ngamdragade assembly amuka su dissolve tawrakpa yabagi oithopalai political leader singna phongdropagi matung ina BJP gi MLA sing split tawraga atopa party ama semba amasung makhoi dalenga ama semnanaba claim torpada governor na yadaba ngamloi haibasi icham chamba concept amani thabak oina pangtorpadadi dissolve tawba haibasina aroibo oigani madugi mohota hojik sangdokadoriba tha tarukki president rule asi khara tensil halaga December thada lenga lingnabagi dema kuki amasung maitei gi marakta wakal tanabagi tangai fadabalai resolution asi pass tawnanaba wa khanarakpada Manipur gi MP animak saruk yarba yai haina panare adumakpo makhoi wa ngangbagi list yauribra haibadudi sapsana khangbangamde haire SHUTDOWN LEPNABA KUKI-ZO sing sadhanaba Manipur Police na FNCC da KHANG Manipur Police na Naga singi maru eba loop ama oiriba Full Hills Naga Coordination Committee FNCC da SHUTDOWN LEPNABA amasung KUKI-ZO furuki miyosing Nagana khundaba mafam da sadhanaba KHANG Police official amana phongdorkhibagi matung ina Police headquarters da ngarang FNCC gi makok thongba lusing basing amasung senior police official singa unaduna hiram asigi matang da kupna khananenake FNCC na pukhalko wafam sing kupna khanaraba matung da matungi matung ina mathok taba thorom sing paikhatkani haina thajab wiki hairi state asida ingtapa phim hanjil hananbagi pandam da FNCC na hojik naga sina namna khundaba mafum da KUKI-ZO furuki miyoi sing chatok chisin tawba yahandabagi matang da thamliba SHUTDOWN lepa tangai fade haiba wafam police ki maikai digi thamki hairi panba yabadi KUKI-ZO furuki miyoi singna nagagi lam khopsilakpagi mayokta FNCC na July 19 dagi matam kaktaba ban satharkibani KANGPOKPI da KUKI-ZO SINGGI MEEFAM PANTHONKKHRE MAFAM KHARADASU FAMKHIGADOURI KANGPOKPI da laiba LNC Hotel da ngarang KUKI-ZO Council KZC na sinduna pangthokiba public consultation meeting da free movement gi wafam khanakidre MEEFAM adugi matang da KUKI-ZO Council gi information and publicity secretary Ginja Bwala Jongla thadrokpa chirol amana hai hauji maitei amadi kuki gi marakta muknari basigi matang da KUKI-ZO furuki miyam gi mot launabagi damak MEEFAM pangthokibani pung ahum lom hena khanane naraba matung da maru eba warep kayamrum lokhi adum oinamak KUKI-ZO furupna khundaba atei atopa mafam singdasu khanane nabagi MEEFAM sing pangthokadaba watliba maramna haujimakki oina warep sing adu miyam da lokthokiroi tonga mafam sing da lorpa warep sing punchilaba matung da aroibo ina mafung fa warep ama miyam da loktholagani haire MEEFAM adu saruk yakiba cycle asigi MLA Kemnya Hansingna KUKI-ZO Council bu asigu makhagi MEEFAM pangthokpagi damak thagatpa phongdokhibaga loinana stakeholders sing amato ina punsinbagi tangai fada wafam tongki atei wangangba miyoi singnasu hojik oire film gi matang da khanaki haire
नुपीगी इकाई खुनब मांगन खिबगी मियोय अमा सही तरा फादोक पीखरे नुपी ओइबिगी इकाई खुनब मांगन खिबगी मरालदा मियोय अमा क्राइम अगेंस्ट वुमेन फास्ट ट्रैक कोर्ट सही तरा के फादोक पीखिबगी लोइनना लुपा लिसिंग कुनगा मंगा के फाइन थीनब खंगनख्रे फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडिशनल सेशन जज असेम तरुण कुमारी देवी ने ngasi पीखिबा वाइल अमगी मतुंग इना संलापम विश्वजित शर्मा एलाइस मेदा सही कुनगा मापन कौब मियोय अमा IPC की सेक्शन 376 की मखादा सही निफान जेल थबक सुहंदुना थंबगा लोइना लुपा लिसिंग कुन की फाइन थीगदबने मसी की मतकता IPC की सेक्शन 358 की मखादा अतोपा सही अनि अमगा जेल थंबगा लोइना लुपा लिसिंग मंगा का फाइन थीगदबने करिगुम महागना फाइन के सेंपम असी पीदब तारबदि था मरी सांगतना जेल थंगदबने हाइना फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडिशनल जजना वाइल पीके लोइना विक्टिम अदुगी इमुंग द मणिपुर कंपेंसेशन स्कीम फॉर Women victim survivor of sexual assault के मखादा लुपा लाख मरी की कंपेंसेशन पीनबसो खंगनखे Y.ROSHAN वाखल तामिननब कौरक्ले नुपी अमबु नमथाक तौदुना फमलानबीरब तुंगदा कोयो लोतुना लैरिबा लांगमैदोंग मयाय लेकाइदगे युमनाम रोशन चही कुनगमगा वाखल तामिननब नुमि मंगानी की मनुंगदा लाकदबने हाइना KCP PWG MC यूनिफिकेशन के चिरोल अमना खंगलकले कुलाई पाइबा लुप असिगी चिरोल सिना हाइरिब नुमि मंगानी असिगी मनुंगदा पार्टी दा चंगजरक्त्रगदे माकी इमु मनुंग यावना महाक मसामक अहकपो जायक पीगनी नुपीबु अवांग थागदा थमदुना इकाई खुनदुना लाकलिबा कांगले खुनाई असिदा युमनाम रोशन अमदे मागी इमुंग मनुंगना नुपीगी पुंसीबु करिसु लैतना लौरकपदगी मखोइगी मथकदा अहकपो जायक पीनबगी फिरेब असि लौरकपने लांगमैदोंग मयाय लेकाइदगी फोटोग्राफी फिल्म के सिनफमदा लैबा रोशन हाइरिबे मे असिना महाकी थंगनबा लेकाइदा लैबी नुपी मचा अमा कुमजा 2021 दा खंगनदुना नुंगसिनबा हौरके मदुगी मतुंग थंगनबा चही 2022 की मार्च 13 दा अतोपो नुपी चेंसिलकपदगी नुमित अदुगी नोंगालकपदा मार्च 13 के अयुक्ता महाका खंगनरिबा नुपी असिना लैगनी हाइन महाकी युमदा चेंसिलके नुपीगी इकाई खुनब मांगहललंबगी रोशनगी इमुंग मनुंगना नुपी मचा असि तुसोन मानसोनबा इमुंगने करिसु तौबा ngamlori खंदुना पुलिस यावना नुपी नुपा फादोकनरगा वा लोसिननबगी मोंगदा थमखे मतो असुमना लैरिङै रोशनगी इमुंग मनुंगना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा वांगुदगी नुपी अमा चही अदुगी एप्रिल अमदा हाथु हाथु लोहंके मयुम मकई फालबा मतुंगदा युनाम रोशनना लौनम तौरगा कुमजा 2024 की जनवरी 19 अमदी फेब्रुआरी अमदसु मखाताना महागना हुंदोकपिरमलबी लेकाई थंगनना लैरिबा नुपी दुगा युमबानबगी अरोन मरी थमनरके नुपी अदु मसा वाई संगलखिद्रे रोशन अमदी महाकी इमुंग मनुंगदा नुपी अदुगी वाफमसिंग अदु हाइरुबदा ताबीबा लैत्रे मरम अदुना नुमित मंगानी की मनुंगदा पार्टीदा चंगजरकदबनी हाइना खंगलकले कैंसर मखल खरदे वैक्सीन कापथोलगा ngakthokpa ngamle report कैंसर मखल खरदे चही नौरिङैदा मतम चाना वैक्सीन कापलबदे ngakthokpa ngamle haina report amana फोंदोरकले नुपी ओइबिसिंगदा तोइना थेंगनागनबा सर्विकल कैंसर ngakthoknabagidama केरला की हेल्थ डिपार्टमेंट स्टेट अदुगे महितपम लोइसन पुनमता क्लास 10 अमदि 12 तमलिबी महिरोसिंगदा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस SPC वैक्सीन कापगी थोरांग लखुटख्रे हाइरि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ना पीबा गाइडलाइन की मतुंग इना स्टेट अदुगी अवांग बथा की मिफुम अमा फांगथोकलबा मतुंगदा वैक्सीन कापनबा थोरांग लखलकपनि हाइना हेल्थ मिनिस्टर बिनार जोस ना फोंदोके वैक्सीन असि कनागुम मियोय अमना मसागी सही मापन सुरकपदगिना तराग मरी फावबगी मनुंगदा कापलबदि सर्विकल कैंसर ngakthokpa ngami मसागी सही 13 सुरबा मियोय फाव वैक्सीन असि कापथोकपदा कानबा फंगी हाइरि कैंसर मखल खरदे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ना थोखनबा मरमना वैक्सीन असि मतम चाना कापहौरबदे कैंसर मखल खरा ngakthokpa ngambagi khudam थेंगनरे वैक्सीन कापदा ख्वाइदगी कानबा फंगबा सही मतांगदे मसागी सही तरागा माथोइदगिना तरागा निथोइ फावबगी मनुंगदा लैबा मियोइसिंगने अदुम ओइनमक मसागी सही 13 सुरबा मियोइदा वैक्सीन कापा तारबसु कानबा फंगबगी खुदम थेंगनरे हाइरि अमरोमदा लिवर कैंसर ngakthoknabagidamak मिपुम खुदिमक मतम चाना हेपाटाइटिस B वैक्सीन कापथोकपा मथौ ताइ हाइना रिपोर्ट अमना फोंदोरकले रिपोर्ट असिन हाइ मियोइबदा हेपाटाइटिस B हाइना खंगनबा लिवर की अनाबा असि हेपाटाइटिस B वायरस ISBP नफथोकन बने मिपुम खुदिमक मतम चाना वैक्सीन असि कापथोकपगी तंगाइ फदबा लै हाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिपोर्ट अमना फोंदोरकले पोकपदा ngairiba angang dagi hauruga chahi matang khudimakta leiba mioi khudimakta vaccine kapa mathau tai kariguma vaccine asi काफहौद्रबदि हेपाटाइटिस B ना इन्फेक्ट तौरपा मतमदा लिवर सिरोसिस अमसुंग लिवर कैंसर ओहलकपा याय मालेमदा हौजिक लिवर कैंसर नाबगी चांग वांखलकपगा लोइना कुमजा 2050 यौरकपददि चाही खुदिंगी मियोय मिलियन 1.52 लिवर कैंसर ना नहालकपा याय हाइना ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी ना लेसेप मेडिकल जर्नल दा फोंगलपा रिपोर्ट अमना हाइरे अदुम ओइनमक मतम चाना वैक्सीन कापगा लोइना मथौ ताबा चेसिंग थोरांग लखत हौरबदि लैना असि ngakthokpa ngami हाइरे